Voin December ni somni panga lalisua lo pian champha aya hluhi Christian te tan chuan awm lo mai thei ani heti lai hian mitam tak ril ruwa chuan biak in lama hun kan man thei lo wang le hrileng awanga khuwa khirna awm mek awang hian kan ril ru hian Christmas lam a hoi tak tak le thei hlom lawa mizo mi pui tam tak hi chu US in thlan thu buai kalmek hian kan ril ru aluan ne hlea a hun lai ani po ani mana le rainbow lampo in chutiang chuan kan ril ru mun danga awm thei ri meu lawa Christmas le kumthar puala article siak tura min somna te po kan ti hlot ling hlei thei lawa kan channel kaltlang hian hriat thiamna kan nge na ni mi pui lampo in thuthar dang le chanchin dang deu kan han je po in kan lo ngai thak chak ber chu US in thlan chanchin lam hi ani ri zela comment lama po channel min beina te changlet zui tura min be seite po inom nuala private lama po message tam tak kan donga ma se kan changlet ve man to lawa an rak rakin lo rak phot mai sela keini po kan rak rakin kan rak ve zelanga kan thak thakin kan thak ve ri don ani engtik kuma amen nge ti po hriat lo dante ron phor chok ma se keini chuan chanchin thar kan mule hriat te hi kan puang zelanga putra mahi a chak done kan ti hau lowa pujo po ha chak done kan ti chuang lo kan mule kan hriat te hi kan puang mai jok ania ma se tun tum chu Christmas present aniangin conservative Christianity atanga Joe Biden le Donald Trump chungchang le an particle phung rainbow mizo channelin kan mu dan tlang takin kan han soidon ani US politics hi uluk taka thir chuan conservative Christian te tan chuan Joe Biden le Democrat Party te ipte puizaw lu tukhi pom ahar sadeu chu ani khovel thirna tarmita tang chuan Joe Biden hian anram foreign policy thak danglamin choikan atuma ro pui takpo in ma ala thei mai thei bok ani liberal taka an kalawang hian ale lamzonga ngai tu chuan India Hindu kulpui insong nget tak mai laka Christian te nek chep na po minhum him thazok phian thaibok President Donald Trump hian hetiang lam hoya ma alak na konga hian mithen khatten an du thu sam atheng tok lo deuh ve boka chu chu mithen khat chuan Democrat lam anon chan po hi ani ve deuh bokin alang ma se heiro kan hriat tel athaviau Mizoram kauhran lian then khat te hian an thop thei mi lo chu an thiang zau policy hi ania Bible thu te po tunlai mila herrem mai du mi ania chutianga an thirna awang chuan LGBT hote an poma sakhona lama an du fir ve lem lawa Bible hi azia kanga pom mai lovin azia hun lai le tunlai hun khai khinin an me bel kwala tunlai anga zia ni se chuan hei chu asoitel lawang tiang chi te hi an nga emema hetiang liberal theology hi Mizorama kauhran zongjong hian kan pom lo deuh vekin alanga USA kauhran then khat thopui nei mek te poin hetiang thiang zau taka an thukal pui dan an thla ka wangin kauhran then khat chuan an in zomna chutcha san ta po anom nual ani Christmas ni hani boka helam hi han thur deuh hlek teang Dr. PC Biaksiama hian sual le thra in dona anie ati fo hi hei tak hi ani pakhata kanram kauhranten kan pampui thei haulo sakhuana da zat taka kalpui anduna hi Bible min zirtirna nena in kaltlat atam maya tlem han chuile tila Democrat Barack Obama hunlai khan khovel ringtu tam takten kan pampui thei haulo kha apom nual mana pakhatna chuan global governance kha athopa mase chu ringtu ten andu lo hlea conservative Christian te tan chuan pompui ahar sa iwena tepo athop tur thu asoi man towa khovel hi sarkar pakhat angmaya kalpui kha adua state emo ram emo ina harsatna anei te chu mani rama harsatna thing angate pomin in rola sarkar krang te pum khata in siama mi pakhat ro relna hnuaya om angdeu thowa khovel sarkar krang te in thunjom kha ania kha thil kha Christian tam tak te chuan
sakol laulan na ta na kong masa ani tin an lo du lo ani Donald Trump aron langa adau dal ani ti UN lama tlang takin asoya US chuan apom thailo ti asoi ngal bok panhina chuan khovel pumin currency pakhat poisa pakhat man kha nasa takin choinun ani man to ma se hei po hi Trump ma hian adau dal na sa hlea he thil ngong kalzela hian kaltlang pui du tu Europe ram Christian na ladal tak tak te khuan kaltlang pui an du wangin European country hawin ain anga man turin Europe poisa an siam ta thawa ma se US berin apom miolo awangin a hlutna sangjok ni ma se euro ai khuan khovel hian pound le US dollar hi thil hlutna chutnan le te nana an man ber ani ta thawa hengte wang ringot po hian putrama hi Christian na du tui ta chuan an thlop lo theilowa Joe Biden na party le ama hian an pomdan hi athiang zau le zwalzok mata in ahriata Obama hunlaya mipa le mipa in neinate meichia le meichia in neinate apom pui khachu nep tak ania Joe Biden hian chuan mipa meichia in zaina surgical manga in zai danglama in lette meichia po mipa in lette apom veka an pui kop thei an pui lo po kop thei po apom fai vek ani khovel finna le thiamna manga chut tu then khat chuan natna chi khat ang ania an nun hi kan pompui angai ti hi an ngai dan ania mase Bible chuan mipa le maichia min siama chi tha leilung lu khatura min zirtir wangin thiang zau Christian nilo Christian na du fir Mizoram kokran anga hi chuan kan la pom theitlat lo conservative Christian te hian pom chi soilo thurin le ingkai khroina nena ingkaltlat ania chuwangin anpom theilowa pathian khan tunlai chuante lowom zel dan turle nakin zel a lowom tur thangin a khelok sa chuti chungchuan Bible adu dan asoi hi kanpom mai tur ania mixing fin na le thiamna bechana lopo fan chiam hi kanti turani loti hi an ngai dan ania chuwangin putrama hi LGBT ho melma ani taringot mai ani LGBT ti hi lesbian meichia le meichia in ngai jongte gay mipa le mipa in ngai jongte bisexual an puite kop thei ve le an pui lo po kop thei thote transgender an ni na thaka mipa meichia in siamte meichia mipa in siamte heng ho melma hi ani taringot mai ani Mithen khatchuan conservative media mi in la chongna sa antia dot phua chok puang fo tu ho thuai hi chuan US politics sa nanana hi chuan sa khuana atang poin kan zolpui hani joklata kan latama kan pha haulo chuti rolin an thu chua zongjong hi kan ron puang vek kharlawa fin fiana kan jong phot thrin ani tuna hian khovela hian enge thlengmek kan hrethrewanga Joe Biden president thartur angmaya puan ani to wangin putraman harsa taka alobeng dai khram China le Russia anronin lulington meka Christian ramveve Taiwan le South Korea ansai boingal meka India po annor thar ngala Donald Trump hunlaya mathar lazui ngam lawa China awmreng lain Joe Biden haron langsara India laka China ahuang taule ton mek ani hi Joe Biden chuan China nen inrem na kong thazok an siam thei abai sei thu asoya ma se China nena inrem na siam tifu tak an lom ngai lo India in atisual towa Nepal in atisual to boka European ram sang in antisual to bok heng antisual to nu chuizui tur hian chuan US hi an du puyom lo hle ani heba ka hian UK in atisual to boka UK phei chuan atisual lian lutuka China Communist Party arina wangin Hong Kong ankuta ahlan leta kumzatal anmania roin rel turin anin rema mase China chuan inrem na chu asain vengeya atakram chu vanarang ani National Security Bill apasa Hong Kong khapui chu mainland China ro rel na hnuaya anhukluta mipuiten andulawa andau dalna sachungin adau dal tu te anmana aop lui ta mi ani hi
India nen anin rina line of actual control apo inrem na voitam zia that ani towa chuti chungchuan eng inrem na main omzia anei lowa in biak na voitam anei to chungin ratha achuangai lo China hian kan tiang anti te ti hlotlin aningai lowa US aron inrola India thlawang hawin Donald Trump aron chachuaka chuan China in India ati boina abeng dai meka Joe Biden aron langa India ram ria line of actual control rulok maya China hian in pahni aron sanghal pang mai bok pujo hian China nen hian eng injom na drama asiam tak takin arin omlowa azom pui naya piang tan China hi ahlom zeljok putrama hi lo belchiang le taila politician kanivelwa America mangai tu kani atia American first tin US mi puite adama sabera kan video masalama kan soinual toa pathian hian hriat na thabik tak apem ni ti thei turin voitam tak mai ache toa kan video masalama mi khachu kan soilang vek to lawanga coronavirus chu China virus tin China arin lel mai ba ka WHO arin hel thu au chho puina sa WHO member ram atangin ain nuk dok ta hiala ma se ram then khatin andem loi loya enge thlengzui ta kha kan video masalam kan thirle chuan COVID-19 kan focus hunlaya kan video akhan chiang takin kan ron soitoa WHO in an timeline an son danglam tavek ani kha awm zia chu he hripui alo chuatan hunte WHO in ahriat huntele China tanga information an don dante an thak danglama alo sei sual vak lo top ti kha kan puang to ani tin China in 5G asiam chuaka putrama hian European ramta chu film khur turle a hlom thai ti a hril molmol chungin in remna an siam pui lui nual hloma ma se alo seilok ange in heng an 5G internet mang hian an ram data poimo an lo ru chuak thai ti an hrelia mipuin China 5G tower an rama omte an hala an ti chia an hnot chuak tange nge ani kha hei mai hi ani lowa Chinese application then khat mangin data an lakhom thai atile peka an hanjir chianga an lo lakhom thai tangei maya ram thrang in Chinese application an rama an ben mol maya India point Chinese application a block hi zanni achuang to hial mai thai India hian a block tak chiam chan hi economic war ani rualin India sarkar thuruk then khat ahim lo ni in an hriat wang ani pakhat ani soivek sen ani lawang hetianga putraman asoi hunlai hian thilo manglawa an ngai sakdeu zela ma se alo digle nge thin tuna po in khanna khan thil diglo om atile ta US technology sanglu tuk noya hetiang hi om thai tur po ngai ani lawa ma se county then khata adik lo nge ani ti hi en digna tangin an muwa ma se nol sak ani zela tuna hian Georgia state a en digna ulugle zola kalpui turin state sarkar noya en digna hi kalpui turin anro manmek ania alo sei diglem achiang thoin abai seyoma Senate hearing nung bera khan Secretary of State Brett Raffensperger kha ain sei thiam viawa ma se video conference virtual meeting manga hearing hi nei ania video a amel atilang dulowa chuanlam engengemo asiama audio chau aona an hearing nei lai kha live a loen chuan kan hrethawang live chat a nasatakin an soi sela thudik asoile soilo hriat thai turin amel po atilangam lo tin ayan tu lamte an lom lo hle chu wangin om zenei lowa hun khoral na mai mai ani Secretary of State hian amel alantir lo chuan athu soya hian thudik asoyam ti po hriat thai ani lo an tini an khol rin helber nei tupa ni na changtu John Polos la chuan in khanna official te amo pu bok asoi dikle don nge tun tum chu asoi sual don lo thir zel photila Georgia State Electoral College vote hi nol ani mai thai boka news site tamtaka chuan nol ani don niin an puang towa ma se anol don ti chuan kanla puangam chialawa an nol mai thai ani lo nol ta se engtin nge akal don ti lam hi kan bi chiang man tari lawa
harsatna enge mochu awm nge yang ti chuan tuna hian an legal fight lam chanchin an puangzar du vak talawa financial hub chuan an malak dan an thak dona thileng kim chak taka kalpui reng chungin an ti dan phung an thak don ti an lo puang chen towa eng tiang vakin nge an thak don le putramate hian ti hi ngai dan kan nei awangin kan soilang ngai lem lowa marse tuna hian dan manga an cholet na lam hi an kalpuin an nor reng ti hi chu a hriat renga marse detail takin engma an puangzar talawa swing state hawami nilo senator le congress member mi pangain electoral college result kha ando daldona january ni ruka hian chona an pedon ti an puanga chu swing state ho ti maila anin beina mun pui poimo acha bini na neitat tu state pasaria tangin an lo pompui thung don ani hei hi athen chuan soi ho anianga heng state pasari tello hi chuan atu ve ma hian nena an chang theilowa state pasaria in than na hi decertified ani theita chutianga annem ngena pom ani lowa pai ani chuan state pasari te hi chinfel angai don ta ani president neilovin omreng thula om heklo state puma in thanna bot sei don se a thailo top ang ani towa january nisom ni ma in result an peifel man to lawang chu wangin kongzo tur pani an neita congress in an thang thadon nge joint session hian an thang thang ti hi anita ani congress us lower house in an than thadon chuan kan soyangin state somnga atanga state tin ayo pakhat theule district of columbia ayo mi pakhat nen rampuma in thanna result zongjong kha nol vekin abulatanga vote an lain arinoma hei hi an kalphung tur danin asoyang chu ania republican lam hian state a rural na an nei na hi atam jok dai sia a figure chuan soithlip thlep to lowila antan chance thatak om theidon ani tin congress a thandan hi an manglo ani chuan joint session a hian chinfelani arinoma heng state elector te vote challenge an siamna state pasari bika hian vote an la thanga ma se state dang an enroll a thiang lawa kan soitongin house io turin heng state pasari atang hian mi pani theu an enrot chuakanga mi sompali ang an ni donani ma se house atanga enrot chua hi both party han ni turani ti ania party pani atangin ainzat ve in vote petu hi an thang chuakanga chuti chu ani chuan republican house member pasari le democrat house member pasari aniang ani hian chuan an than tur a chiang sa in a hriata an indro theibok ma se chumi thel tur chuan senate atangin vote petur hi an thang chuak bok dona senate hian majority seat neimek tu hi republican party ania tin state boy hawa hian republican in sarkarna anlakna ani hlomboka dan pui hian senate iowa vote petur hi both party kher turin aphut velowa state boy te hian an state io tu tur hi anron ruatanga senate atang hi chuan republican hlang anron ruat chuakin arin om ti chuan hedan hi man ani chuan state pasari hi putrama hian a hui vek theina chan sang tak aombok ani hetiang hi thil thlen thaidan ani wange ni vice president mike pence chuan athu soina nena anchang to ang ani ti asoya tin swing state hawa electoral college vote te hi kachiar tel thaidon lo ani ti asoibok india ram anga chuan senate le house hi lok sabha le rajya sabha angdeu ania house sangjok hi senate ania lower house aniam jok hi us congress tia kansoi house of representative te rural na ani boka senate hian vice president hi alal na mun tila kan khethiam berang chutiang chu ani boka wangin president thar puang tu tur nena changjok puang tu tur hi vice president hi ani bokani tichuan an game hi putramata hian nasatakin an thak to putrama pol te hian an kalphung hi an herdang lam thut thuta us thu boy ngai tuana in sang chuan democrat ho ngai tithra turin january ni somni nulama pennsylvania thu boy chungchanga an chan na hi an ti chu kangti an puanga an lom viau ni miang mizoram mi tlemte joe biden thop tu te po
an lo lomin an aw hla ber ani zui ngala he thu chu hi alolan huna hi chuan Joe Biden hi president a laklu ani dai to don ani anti kan soi to angin hei hi putrama pol te hian antin zon ber ani to in alang lo kota thu buai hi chu an kaltir ranga ma se lome kartelama jok tran an la dai to January ni ruka dan puin huaya in beina awmanga chumi hunatan chuan Granold Party chungko hi nasatakin anin bot saya Senator le House of Representative an party mite an phor khom meka Dr. Steve Turley chuan putramale ahote thil kheldan hi amoin gola moi takin an pedlut donani atia tuna hian an chak to reng ang ania an la chak lo na hi chu January ni ruk ala thlen lo wang mai ani atibok GOP hruaitulam ta chuanin Democratic Party hian harsatna an siam thaiti an hriat verana wangin nasatakin an party chunga Senator le House of Representative ta chu an vil ulukin an vengna salhea thil kalpui dan tur hi an soipui deuh ranga state ranga GOP hruaitu ten state tina in mu khomna an siam deuh zeu ranga virtual meeting an nei pui deuh rang bok ani mihring te hi pathianin uniqueness that big na le danglam big na riau nei vekin min siama kan thil thlir dan po ain anglo nuaya hetiang tur hian zalen na kan nei vek boka engkim hi a thavek mai chuwangin Rainbow Mizo channel clear to 10 kan hriat kan duber chu engkim hi ala chiang lo ti hi ani January ni somnia president inauguration ceremony athen ma chuan he in beina hi atop don lawa January ni ruka hian Washington khopuya US rampum atangin putrama thlop tu te kalkhom vek turin anin somek boka kanpu jo ale ama thlop tu te po anin horkhom ve mek bok mainstream media in live chat anron hona piangin an soilan jing em chu US mi puite khuan sangni somni pakhathi tual chung in dona intran na turani antifawa hei hi dot anilo mai thai boka atu lam po nena changtua puan ni se boina lian thamdeu chu achuakin arin oma BLM ho protest ai khan chuan arab thak le zokin thran khat chuan anring ani he video hi chanchin thar anga kanronda anilawa tuna hian festive season in minnang meka Christmas chol ani wangin ale lam hian chanchin thar an nei vak rilawa hun ol kan han nei tak zawa chuan Rainbow channel lamin mimal taka kan thirna kan han ti chuak ani putramale aho te hian an game an thak tran na hi arei deuh to hei hi chu kan chanchin thar in lo ena tang khan in hre thain arin om kodlama lakal rengma se an tumlian berzo ke ro chu thak thangin joint sessiona swing state ho result hi paithak an tum don ani chulam hoi chuan ke an pen mek to zoka Nancy Pelosi te ho an ragna sa to hle ama khan an aw khum lem lowa fiam thu thonan te an manga ma se fiam thu alo ni ta chi alo nge an bailet na sa to hle a media hola an inkar hazau til tiala ale lamin Joe Biden an vote arulai le putraman atlate achar khoma awum zui lai cartoon te an ti chuaka ale lam hian kan video kan dalan to Republican Party hruaitu le Senator then khatte sajulem angin anron siam to bok ani kha engpo ni se January tha hanchung kaila thil thlen dan chu kan la theu anga chumi ma chuan Joe Biden hi olsam te in atlangpur thaya Donald Trump hian aron bin rep thaibok US Supreme Court thu chuak vel khachu tuna an boipui ber hi ani to chialawa podcast show le conservative media ho chuan khalamain rural tura mipuin an thlan chuate manga rural na insanga vuak thak antum dan hi an thlir berle an focus lian ber ani mek ani ole tunatan chuan dutok phot ila chanchin thar an choldeu thuapa wangin kan du kan ron soi kola kan mi mal ngai dan ani rualin USA political analyst than khattele conservative podcast le media te ngai dan tam takatranga kan thirna te ania Rainbow Mizo channel thir tu zong te Christmas chibai kan book chewa he video hi putrama thop tu zong te tan Christmas thilpe katan kan hlana cheu